may kata nga mo.
chest. Maya payabak po kaya katamongan. Kaya beta laking panalangin kaniting misa ding makatuki. Paraking kapasalamatan da Rizardas at Luz Medina ating kayang pamilya. Imelda at Clifford Ray Umali, Tony at Rose Gopez ating kayang pamilya. Jaime at Adena David ating kayang pamilya. Lisa, Kate at Ram, Nimpa Rosimo ating kayang pamilya. Sarah May Lugtu, Yumis Batak Clomera, Mac Velasco ating kayang pamilya. Lina Toledano ating kayang pamilya. Lizzie Viray ating kayang pamilya. Josie Dizon ating kayang pamilya. Marilu Pasyon ating kayang pamilya. Mila Bukad ating kayang pamilya. Vanji Canlas ating kayang pamilya. Minerva Miranda ating kayang pamilya. Early Estandarte ating kayang pamilya. Odi Carlos ating kayang pamilya at ding Lectors and Commentators Guild. Para king mag-birthday, Michael Lacson. Para king special intenciones dari Mary Manette Pineda, Nelson Dampil, Dick at Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Christian Kalilong, Benedict Gerald Razon, Kirby Neil Garcia, Zarina at Patricia Foronda, Lori Rommel at Rashid Medina, Socorro Garma ating kayang pamilya,
Sheila May Gutierrez, Rebecca Gomez at kayang pamilya, Jerome at Patrice Mercado, Prima Kiwa, Rolly at Eder, Rolin Ann at RJ, Corazon Pamintuan, Nina Pauline Dizon, Joanna Marie Messina, Tessa Cruz at Jason Balagtas at kayang pamilya. Paraking malagwang kapadan at kaligtasan dari Remio Pangan, Perry Deirit, Rose Tiglao, Pauline Deirit, Clarita Doruelo, Irene Autencio, Milger at Antoinette Javier, Nora Miranda de Dote, Leonila Maglaki, Rebecca Gomez at kayang pamilya, Neil Tanhueco at sablang kapatadtang masakit. Paraking pamanantabet proteksyon ni Banalay Espiritu, karing pamilya dari Ani Razon, Antonio at Josefina Guevara, Alfredo Jr. at Amelia Julian, Bert at Angie Bautista, Imelda at Clifford Ray Umali, Eusebio at Norma, at Andrea David. At para karing kaladwada rin kay katang Mayang Obie, lalong-lalo na di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Benjamin Sr., Carlos, Corazon, Angelita, Francisca, Cesar, Merla, Olga, Cristeta, Mariano, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Lionel, Oliva, Maria Cecilia, Cesar, Wilma, Villahermosa, Walt, Oscar, Walter, Ana Maureen, Abel, Sergio, Amando Sr., Estela, Narciso, Cesar, Maria Clarissa, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lay, Richard Jules, Zar Noel, Jacqueline, Agaton, Consolacion, Virgilio, Melencio, Eloy Sr., Purita, Romeo, Gilbert, Seferino, Angela, Rustico, Petra, Claro, Oliva, Rufino, Remio Sr., Victoriana, Basilio, Maria Remalin, Remedios, Peter, Richard, Domingo, at ding sablang kaladuak in purgatorio.
Kilagyo ning ipampon nga nakampo ning banal ay Espiritu, Amen. ing ginumantabeya ke kayo. At keka Antimong metong a pamilya ning Dios, isundo tamo yung pamaglakbeta mo kaniting panahon ning Kwaresma, kambe na po ning kalimang Domingo ning kekatamong Kwaresma. Kapatad, nano ing panandaman tamo, ning ating paganakake katamo karing mabayat tang pamikasala, lalo na nung merakap tamong gagawang metong kareti. Ing liturhiya ngeni sa sabyana, ing reaksyon ning Dios, karing ke katamong kasalanan, at kasumangid na niti, ing isipan daring tao, karing pamagkamali, at nung nanoing burinang daptan, karing palpikasala, subali, king karelang sarili. Ing Dios e nakata pagnasan kondenahan, nun bagkus ibayo, kapamilataning kayang pamamatawad, at alangkupas alugod. Adwan tamo kaya, ayat syunge ni busal tamo, ing mabiyasa tang ibat, king alimbawang binyena, ke katamo aldoldo. Kapatad, king sala ning pamamatawad ning Dios, mi kakamalayan ta sana king dewakan ning pamikasala at kaya paning Ginoo. Itamongan, aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, pamisip, pamangamano, anpong pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita, ipanigapo ko, kang nuan, amariyang kapilanman virhen, karing sablang anghel, ampon banal, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, midala tamo ngansana king biye alananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, sopan mo kaming tuntun mit mong tula, king lugod a kawangis ning king anak mong bugtong, pauli na ning lugod na king yato, dinauning sarili na, ang gaman king kamatayan, itiaduan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo, amabibiyem pong magari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Luklok tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isaias. Magsalita yung Ginoo, aginawang dalan libutad ning dagat, metong apidalanan libutad ning mapanganib adanuman.
Delane ing mayupayang armada king kasiran, ing armada ring karong panggera at kabayo. Miragsala at kapilanman, ena pasibayong talakad, anti ingapi ning sulu mitdala. Kalingwan nyo nala ring bage may nga papauna, kareti ena kayo manalakaran pa. Panayan niyo ing bayong bage, akakong daptan. Mapapalyari na, ngeni pa akakit yun na. Gawa kong dalan libutad ning ilang, at dinanda kayong batis, amamagos king disyerto. Galangan dako, agyang ding mga bayis sa animal. Di nga sunggubat, at di ngayo pa ostrich, puryanda ko, potang payagusan ko la ring batis, king disyerto, manmunyedanom, karing taong pinili ko. Ila ring taong lelangan ko para king sarili ko, at ikantara kako ing kapurian. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat. Tuneping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kaya kami. Mesaya kaming emunano. Ulitan tayo po. Tuneping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kaya kami. Mesaya kaming emunano. Inyang binalik na kami ning Ginoo king Jerusalem, balamuwari maninap kami mo. Sasagakgak kami at magkanta king tulami. Tuneping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kaya kami. Mesaya kaming emunano. Kanita ngarang sinabi ring bansang manakit, ing depat ning Ginoo para karela, binang makapagmulala. Tuneping makapagmulala, ing depat na para kaya kami, mesaya kaming emunano. Tuneping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kaya kami. Mesaya kaming emunano. Minawake sanang pasibayo, o Ginoo. Anting danom ababyeninguran karing mengalanging ilog. Detang menangis inyang tatanamla, sukat lang magsaya, ngening pupupula. Tuneping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kaya kami. Mesaya kaming emunano. Detang tatangis kabang daralanda, ing bining itanamda. Magbalik lang daralit king tula, kabang sasakara ing karelang pupol. Tuneping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kaya kami. Mesaya kaming emunano. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Pilipos. Ing sabla, lalawin kung alang kapakinabangan, alang-alang king meto nga bage, at utong maulaga. Itiya eya aliwa, nune ing ako akilala kay Kristo Jesus, aginuko. Alang-alang kang Kristo Jesus, pibatan ko ing pangabating ning sabla, lalawen kong antimong alang kwenta, ing sablang akamtan kaya sanaye Kristo, at lubos kong miyabe kaya. Mi pabanalan ko, king kapamilatanan ning nanumang kapamintuan king kasulatan, nune king kapamilataning pamanyampalataya kang Kristo. Iti ang kabanalan, amanibatan king Diyos at makatalakad king kasalpantayanan. Ing bukod mong buriko, ya piningakilala kay Kristo at panandaman ko itang upaya na ning pangasubli ng mebye.
ating miyabe ko king kasakitana, ban milupa ko kaya, king kamatayana. At ayasahan kong ako mismo, miyabe ko king pamanyublirang miye, ding mete. Eko sasabihan king ikwa ko ng tinggapiti, o king ako banal na ako. Eko pinpatugot magkapilit, banakwa ko iti uling i Kristo Jesus, ikwa na nako. Wakapatad, eko isipan king ikwa ko ng api karasan, dapat ing bukod mong daraptan ko, yapin kakalingwan ko, ing delanan ko na, at daraptan ko ing sablang agyo ko, ban pakirasan ing atsyuking harapan ko. Inya pupulay kong matulid king pakirasan ko, banakwa king premyo. Aalang aliwa no ning bie alananga karing banwa, ayayaos ning Diyos, king kapamilatan ng Kristo Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, talakatapuban parangalan ning mayap a balita. Itamongan po, sumisi kayo at magbalik loob ka na ako, king mabilog yung puso, uling maganakako at mitmo king pamaglunos. Ginoong Jesus. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At ke kaantimurin, pamamasa king maya pabalita agpangkang sanwan. ligaya ke ka o Ginoo. King panahon na ito, mintaya Yesus king bundok ding olibo, at kabukasan aba kamaranon, mintayang pasibayo king templo, lepitan dering sablang tao ka rin. Ilinukluk ya Yesus at tiro nala, delare king arapana, ding tala turu ning kautusan, at ding pariseyo, ing metong ababaying merakap, makipangalugod. Pe patalakarande ing babayi king arapanda at ngara kang Jesus. Maestro, merakapya ing babaying iti, makipangalugudya. Agpangking kautusan, inutos na kay katamong Moises, king inganti kaniting babayi, patenya, king basibas bato. Nano'y nga sabi mo kaniti? Sinabi rayti, bareng pakirakpan. Banatin lang abos-bos laban kang Yesus. Dinukuya Yesus at king kapamilatanan ning taliri na, sinulat ya king gabon. Sigiran de karing pamangutang, inya inarapan na lang Yesus at sinabi karela, ing ninumang alang pamikasala, ke kayo, ya ing mumunang masibas bato. Dinukuyang pasibayo at sinulat yaking gabon. Inyang dimdam dayti, may kolang tunggal-tunggal, may gumpisa
king matuang dili. Jesus namo ing melakwan ating babaying pakatalakad arapana. Minatnaya Jesus at nga naking babayi, nula ka rin, alawaring bitagan, metong manban at tulanda ka, may kibat ya, ala po Ginoo. Nga ng Jesus akuman, era ka atulan, makona ka, at ena ka, mikakasalang pasibayo. Kapatading mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian ke ka, O Kristo. Dinukuya at sinulat ya king Gabon. Magrasya nga bak po kay kayungan. Malaos kayo po king kay katamong kalimang Domingo ning Kwaresma ayaw santamong Passion Tide. Malapit na ing Maleldo, anyapin akit tamo ing feel, ing ambiance ning Maleldo. Makatakap no rin kay katamong altar at subali mo ing krus yang makalto. Malisanga na uling Kaleldo at dakal no naman kay katamo ring bisang magpasyal kareng swimming pool o kaya kareng beach, ne? Banwa-banwa, po tapong magpasyal kami kareng beach. Eko magsilbing mako na eko mag-relax ketang pampang. At akit tamo, siguro agyangi kayo, gagawan yu, kaya bedareng anak yu o apuyo, ing mamyalong ko king Gabon. Ing sumulat kayo, gawa kong sandcastle, o mag-drawing kayo, miyayaliwa king Gabon, no? King beach sand. Kaniting Domingo nga iti, dimdam tayay meto nga epang karaniwang kimot ng Yesus. Siguro pag umasdan niye, ing Ibangelyo, kay batdeng dela kaya, ing babaying makipangalugod, at gulpireng kukutnan, Yesus nung nanong sukat daptan, alayang aliwang gewa, alayang pekibat, nung aliwa mo itang dinukuya, at sinulat ya kano king Gabon Yesus. At emo makatamisan, agpangking Ibangelyo makatadwaya pa, panekong pagtakan, nanuya kaya, ining aksyon, ining pangimot ng Jesus ay iti. O ikayo kaya, have you ever wondered what Jesus was really writing on the sand? Nanupin kaya yung susulat ng Jesus, king Gabon? O ba't kaya rin ang sinulat? Tunggal-tunggal lang may bating, detang mag-akusa, king babae. Ngayon pungaldo, o yaning subukan tang pakibatan, yang meto nga misteryosong kimot ni nga pong Ginoo. Nanuya kaya sinulat Jesus, king Gabon? Balawan niyo po, alaman no karin man king Ibangelyo, akit tayeng palino o yung eksplanasyon na nung nanuyapin sinulat Jesus king Gabon, king eksena, king kwento. Dapat agpang karing eksperto atin kanong atlong posibilidad nung nanuya sinulat Jesus. Muna, ding biyasa king Biblia, panwalanda, ginulis nung Jesus ding lagyu daring tawong makasalanan at siping ning lagyura makalatag ing pamikasalara. So Jesus was writing the accuser's name in the dust and writing their sins next to their names. Jesus bilang sugo at propeta, obviously, kilala no ring tao. Balo ning lamanan ning pamisip at puso ning balang taong akatagmuna. Anyaking pamandukuna at pamanyulat na kanuking Gabon, ngararing eksperto, pitunggal-tunggal no lagyu, detang pariseyong mag-akusa, king babaying merakap makipangalagod. At binunyag na, kambening pamanyulat na, ing karelang
pamikasala. Aga nakakepoy meto nga treasurer, king meto nga aguman, meto nga organization, bulan-bulan atin lang singilan, pero ulingas ng karakalaya mamayad, minisip yang paralan. Minsan, bayo la mag-meeting, pinyulat no lagyura, king Manila paper, at kay ba't ketang sumangid ning lagyura, makasulat nung magkano lautang. Nanong milyare? Well, balo yun na. Mas pinili dayng mamayad kesa yung kamarinayan da yang milantad. Bala mo makanyan niya naman kano. Agpangking karing eksperto, ing sinulat ng Jesus king Gabon. Iti pong teorya ning pamanyulat ng Jesus king Gabon, makabasiya king Propeta Jeremias, Jeremiah chapter 17 verse 13, nga na, those who depart from me shall be written in the earth, because they have forsaken the Lord, the fount of living waters. Ketang katuki ng chapter ng Ebanghelyo ng San Juan, pakilalaya Jesus antimong mabiedanum. Anya nga daring eksperto, Jesus in his writing, he was fulfilling a prophecy. So balo ng Jesus, makasalanan la naman ding mag-akusa. Anya nga nakarela, ing nino mang alang pamikasala ke kayo, yang munang masibas bato. Kadwa, ginulis yang kautusan king Gabon, ban ipakit na, ing pamiwangis na, king upaya ng iba na ginulis mo naman, karingapulong kautusan. Meto nga teorya, Jesus wrote 2 vital commands on the ground. Adwang kautusan kanoing sinulat ng Jesus, king Ebanghelyo. King pamanyulat ng Jesus king Gabon, agpang karing eksperto, ginulis no kano, ring adwang kautusan ameging batayan, ning pakibat na, karing mag-akusa. Nanula rin ning kautusan, muna, ibat king John chapter 13 verse 34, luguran yu ing balang metong, kalupa ning lugod na. O yan kaning minuna ng sinulat, love one another as God loves us. Itang kadwa na kanong sinulat, ibat yaking Galatians chapter 6 verse 2, bear one another's burdens. Sukat kayong midadamayan, karengke kayong problema. O ba't inarap de kang Jesus ing babaeng makipangalugod? Baluta mo, naman talaga, ban atulan det paten. Aliwa naman talaga yung babae, yang burirang panasakitan. Nune, mengariya mong pain ining babae, ban padwasan de Jesus, burirang pakirakpan, king kayang asbok. Burira atin lang ibusbus laban kaya. Anya telad taddang mo itang mosaiklo kang Jesus. Metong yang patibong, king asahan da, maging pakibat ng Jesus. Either way kasi, malyari deng dakpan. Burida mo atin lang damdaman kang Jesus. Nung sabya ng basibasan niya, taliwas siya, at maging king tuturo na tungkol king pakalulo. Busbusan de. Nung naman sabya na, babasibasan, lalabag neman kanita, king Romanong kautusan. Abusbus dyan naman. O neng nung tusula, dening pariseo, lakwas yang tuso i Jesus. Pepakit na karela, makaigitya, king nanomang batas ning tao, uling tutupin ginuya. Pepalto ng makaigitya, karing tao, uling ginuya. Anya, may nga biglala, king meging pakibat na, ing nino mga lang pamikasala, masibas yang mumuna. Very safe itang kayang pakibat, masyado yang tuso, anya minyambot ding kalabana. Katlawat katatawlian, tutupin ala naman talagang makibalo, at ala namang menakit nung nano'y sinulat ng Jesus king Gabon. Dapot ing tauling teorya, may kadyang
meging sangkan, nung bakit iting babaeng makasalanan, tutuyang migbayo pilubluban. Nanupin kaya yung sinulat ng Hesus? Kay ba't dang meko, taimik ding taong magakusa, inyang ilanamo kanungadwa, Yesus at itang babaeng arakap dang makipangalugod, dino ko Yesus at sinulat ya. Nanong sinulat na, agpangkaring eksperto, sinulat no ring amanong forgiven. May patawaran. At kalupa, ning sanomang sandwriting, king pampang ning dagat, may buraya man iting amano uli ning masikanayangin, o ning masikanayalun, manatili naman at mabura kapilan man, ing metong akatutuan. Nano ita? King itang babaeng ita, wa makasalanan niya, dapot may patawaran niya. Ore ni kanureng teorya dareng eksperto. Ela biblical, pero agpangking pamagaral da, baka ore ni, ding sangkan, ning kayang pamanyulat. Kaluguran kong kapatad, kaniting panahon ning Kwaresma, lalo na't mapupupusta mo, takakalingwan, king sumangit ning kikatamong kainan, king sumangit ning tao bilang makasalanan, at siya'y ngapong Ginoo, papakit na yung makananon kapakumbaban, iya mismo, metong yang larawan ning kapatawaran. Antimo pong pamupos, aga nakake ing metong a trivia, nano ya kano pamialiway sa tanas kingapong Ginoo, simple mo kano, isa tanas, manandaya kanong pamikasala. Ing demonyo, gaganaka na ing balang kasalanan tamo. Nya potang karetang exorcism, apapanalbeta mo, potang magsalita yung demonyo, naning sabyana, itang pamikasala na, nitang pari, o nitang taong kayarap na. Pero nga pong Ginoo, baligtad kanuing kaya. Mangalingwan niya, king kasalanan ning tao, ingapong Ginoo. Uling metong yamo at tatandanan, ingapong Ginoo, potang lalawin ning tao. Nano ita? Yapining alayang tuknang, babye kapatawaran, sumawang mamatawad ingapong Ginoo. Uling tutu nakatamuping kaluguran. Amen. Talakad tapo. Ipasyag tamo pong ini, ingke katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ibang mayupayang tutu, linalang King Banuat Yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginutamo. Pengagliking upaya ning banala Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, King Katlungaldo sinubliang mebye, pepaytas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ibang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka rin mabie ampon me nga mate. Sasalpantaya ko King Banala Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King pangapatawad da ring kasalanan, King pangasublirang mieding mete, at King bi alanangga. Amen. Kapatad, king lugod na at pakalulu, ing Diyos, pagnasa ng parating bayuyeng yato at bayong puso karing tao. Ipanaligtala king pakalulu na, ring katamong kapagnasan at ding kapagnasan, ding kapatadtamong mangailangan. Ngatang manalangin, Ginoo ning biye, kake manalig. Ginuning biye, kake manalig. Para king Santa Iglesyang kaluguran mi, ban king yato mi, maging metong yang lugal, at metong atandaning kapatawaran, at pamikasundu. Manalangin taking Ginoo. Ginuning biye, kake manalig. Para karing manatol, at ding miyatulan na, manalangin taking Ginoo. Ginuning biye, kake manalig.
para ka ring sirapi bale-bale, at para ka ring pamilyang misasanmetong, manalangin ta, King Ginoo. Ginuning biye keke manalig. Para ka ring mesugat, pauli ning kasakitan ning biye, at para karetang manatiling ating kapanaligan, manalangin ta, King Ginoo. Ginuning biye keke manalig. Para ka ring atsu king kapamahalan, di nandasanang pansin ing pamangailangan ding tao, at elulupigan ing ninuman, king karelang upaya, manalangin ta, King Ginoo. Ginuning biye keke manalig. Para ka ring komunidad tang Kristiyana, ban manatili tayang tatanggapan ing ninuman, king mitmong ganaka at lunos. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginuning biye keke manalig. Ginong Dios, pasalamatan da ka uling pekiramdaman mo kami at pepakit mo ke kami. Ing mapibabata mong pakalulu at lugod at pamananggap ke kami. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Talakad tapo.
Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong dahon, matanggap ya arapan ng Diyos, alubos mayupaya. Tanggapan sana ning Ginuy ting daon karing gamat mo, ki kapurit ti kaligay ning kekang lagyo, at ikasaplala ning mabilog ng kapulungan. O Diyos, sa lubos mayupaya, pakiramdaman mo kami at ipagkaloob mo sana, king ikaming talasuyo mo, abirian mong mikamtan king sala, ning kasalpantayanan kang Kristo, ing luminis kami king grasyang bubungan na niting sakripisyo, at miras kami king pamibiyebye, amakayagpang king kaburian mo, kanita sa diyaming ganap, ing pangasadsad mi king kayaryaning alangangang ligaya mo. Itiaduan mi, kapamilatan ng Hesu Kristo ang ginumi. Ing ginuman tabeya ke kayo, At keka antimurin, itas yu laring pusuyo. makatasno king Ginu. Pasalamatan tayong Ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabos. Iting puryan ampong pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man. O Diyos, ipa malugod ampong maganaka, pigkalub mo karing anak mo, ing pagmasusyan da banwa-banwa ing kapiesta ning kaligtasan, kiinmit mong tula at kambening malinis sa pilubluban, at pamanyapat mayap king pararang tao, king kapamilataning pamagmasusi mi kaniting misteryo, amagkalub panibayong biyeke kami, misadsad kami sana king kayang kaya pa ning grasya, apagkalam mo karing anak mo, ulinita kambening sablang kororing anghel karing banwa, daralit mi, ingke kang ligaya. Tunay kapin banal o iba, ibat pa king kamumulaning yato, gugusal na kangalangpat na, ban maging banal kami, antimonong makanano kang banal. Balikdan mula, karing matamong mapamakalulo, deting ayining banal a kapulungan mo, itubod ming banal ay espiritu mo, ban lukuban ampong pabanalan nala, reting ayin adarawon mi keka, ban magawalang katawan, ampon daya ning anak mong kaluguran ni Yesu Kristo, kaya kami meging anak mo naman. Kanitang mewala at melili kami, at eminea kiting dalan pabalik keka. Lalo mo pang pepa kiting pakalulo mo ke kami, Yesus sing anak mo, yang bugtong mong matulid, penibala ning sarili na king kamatayan, at para ke kami pepabusta ng mipakuya king dotong ning krus. Dapot bayo nala inatyat ding gamat na, pilataning banwampong yato, ban maging alanganggang waga ning tipan mo, pignasaning pagmasusyan ing Paskwa, kayabe ding disipulo na. At tatandanan mi pa, kabang mi sulu-sulo laking apunan, kinwaning tinape,
pesalamata nakat pinuri, pirasonet dinwang ne, karing kayang disipulos at ngana, kwanan iti ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling iti ang katawan ko, may dawon niya para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, ngening kamalayana, ingisut na nga ning sablaking sarili na, king kapamilataning dayang mibubo king krus, kinuane ing kalis, mitmong alak, ibat king bunga, ding ubas, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, dinuwang ne karing disipulos na at ngana, kwanan iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at alahanggang tipan, amibubu para ke kayo, para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, bilang pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan, kaya kami ang papasyag, hanggang aking natangka, hingke kang ligaya, hanggang aking natangka. Ulinita, daraptan miya, iting kapagmasusyan antimong kapigaganakan kang Yesu Kristo, ing Paskwami ating pihong kapanayan mi. Pagmasusyan miya, ing kamatayan ng pong pangasubli ng mebye, kabang panaynayan miya itang mapaladayaldo, potang mibalik yang pasibayo, king kawakasan ning panawon. Ban pagkalaman na kaming ganapatula, ulinita, daraon miya keka, Diyos ming tunay ang pong ekukupas katapatan, ing sakripisyong misusut king ketawan, king lugod at pakululo mo. O mapamakalulong ibpa, balikdan ming mitmong lugoding pamilya mo, ay no inaus mong makirake, king metong mong sakripisyo kang Kristo. Layon pagkalam mo, king upaya ning banal ay Espiritu, kaya kaming misulusulo king metong mong tinapi at metong mong kalis, ing mibuklod-buklod kami, king metong mong katawan kang Kristo, may ulo king nanumang pamisagsagan, ampong pamikaintindi. Panatilian mo kami ngan misasan metong king kasalpantayanan ng ponlugod, kambe ng Francesco ing papami, ding sablang pari at diakono, at Florentino at Pasiano ding obispo mi. Sopan mo kaming abe-abe, mitalakad king kayarian mo, ang gana king aldo talakad kami harapan mo, king kayarian mo, ban makiagom king bie ding banal, kambening nuan na Birhen Maria, isa no sing esposo na, kambering apostol, kambering sablang banal, at ding kapatad ming mianguna bie, mapakumbabang panibalami king pakalulo mo. Kanita, mitimawana king kasiran apasari ning kasalanan, at ganap ng megawang bayong lelangan, mitmong tulam yang ikantakeka, ing dalit ning kapasalamatan, kang Kristo mabye kapilanman. King kapamilatan ng Kristo kambena at keya, ibang mayupayang tutu kagumling Espiritong banal,
pupurianda ka at parangalan, manggaman kingalanangga. Mit mong pakumbabang puso, manalangin tamo, kalupa ng Yesus. Misambang niya'y lagyo, datangke kami, ing kayarian mo, ni pamintuan yung loob mo. Ketiking yato, at king banwa, ni pamintuan yung loob mo. Ing kakanami, King Aldo, ibiemo ke kami, ibiemo ke kami, King Aldo at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamata, wag ni karing ikasalak ke kami, emo ke ipay sa ulking tukso, nene kabusking. Ikabos mo kami, king sablang marok o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipa ning kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmuligaya, ning talapangabus mi, Yesu Kristo. Uling kaya kaying kayarian, at ing kayo payan, at ing ligaya, manggaman king alanangga. O Diyos sa ibpami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo, emo sa babalikdan ding kay kaming pamikasala, nuning pansinan mo ing kasalpantayanan ing kay kambalayan, pamayapan mempom bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabay ang parati kay kayungan. At kaya kaantimurin. Pakit tamong eni, mikakametong tamo king lugod at kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Kapayapan Peace be po. with you.
Kaluguran kong kapatad, nyo, Yesus, ing Kordero ning Dios, yung milalako king kasalanan ning yato, mapalad tang mayayawos king apuna ning Kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat iagkas mi nga mano mo, kumayat na ako.
Talakad tapo. Manalangin tamo. O ginungyaning tinggap miya ing katawan ng pondaya ng Kristo. Ipanigapumike ka. Ing manatili kami sanang tunay ng galamen ing katawan ng Kristo ketiyatu. Itiaduan mi, kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Lukluk tapo saguli for some announcements. Please take note that the Parish Lenten Confession or kumpisalan ng parokya is on Thursday, April 10, starting at 6 in the evening at the parish church. The last of our Dalo cluster or cluster Stations of the Cross is on Friday, April 11 at the Dolores Homesite Extension. The schedule is as follows: 4:30 p.m. assembly at the cluster area, 5 p.m. Stations of the Cross within the cluster area, and at 6:30 p.m. the Holy Mass, which will be held in the parish church. Let us join our parishioners of the Dolores Homesite Extension in these Lenten activities. Immediately after the Holy Mass in the parish church on April 11, which is Viernes Dolores, Via Matres, we shall have the procession of Mater Dolorosa. On April 12, Saturday, we shall have the Mass of the Holy Oils, or the Chrism Mass, to be celebrated at the Metropolitan Cathedral at 8 o'clock in the morning. There is no anticipated Sunday Mass in the parish church on Saturday. April 13 is Palm Sunday of the Lord's Passion. Our celebration is highlighted with the blessing of palms at the basketball court at 5:30 in the morning, followed by the procession of palms around the quadrangle with children singing the Hosanna in 3 kubols. The Holy Mass starts as soon as the procession reaches the parish church. So, eya po 7:30 ing Mass keng Sunday. Basta't kalubda po ning procession, the Mass will already start. Henceforth, we observe the regular Sunday Mass schedule at 9:30, 5 p.m. and 6:30 p.m. Dakal pong salamat. Talakad ta na po, Eni. Inginu mantabeya ke kayo, At kaya ka antimurin. idukuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. O Ginu, bendisyonan maying banal balayan mo, malambat ng manaya king regalo ning pakalulo mo. At pagkalaman mo kinging yagyag mong paninapandang kamtan, tanggapan da pauli ning ganakamo, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At bendisyonan na kayo ning Diyos, lubos mayupaya, ingib pa, inganak at ing banal ay Espiritu. Amen. Ing katang misa, mayarine, ume kayo king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat, King Diyos.